mukibara hirya zamutse gutya hepfo hariya Tanzania ku munsi imvura yari yaguye cyane ndetse amazi akakwinjira n'imbere niho nagiye kubashakira na moto yanzanye kane data ahita nyina dusama vuba vuba aratugarura atubwira ko nyina mpaye ndabishimira Imana kuba ibintu bimeze bityo. Ndavuga hejuru y'ibintu gusaba ibiki, ndavuga hejuru y'akarungu nongere mvuge hejuru y'umutapuro. N'ibyo bintu gusa ngravitaho bigereranye n'ibindi bintu nk'abingahe n'Imana n'amanicara. Amen. Amen. Abasomyi ba Bibiliya baza bagenda basoma bavuga ibintu byinshi nta mwanya wo kubijamo ubu nyine. Iki gitabo kigira amaverse 8. Iki gitabo kigira amasura 8 kigira amaverse 117. Indirimbo uyu mugabo yahimbye indirimbo 1005. Aho ahimba imigani cyangwa aca imigani 3000. Uyu mugabo yashatse abagore 1,700 ngo bari abagore b'inshoreke, abandi ngo 300 se baza babita gutanga. Hari inshoreke n'abagore bagiye basanzwe biruko babyita kazi baziti abajakazi okay no cyasa abagore 1000. No ntiyanyugwa yumva ko agomba gushaka umugore w'1,000. Uyu mugore w'1,000 turaza kumugereranya bukeya n'umugeni, tumugereranye kandi n'itore. Imana icyubahiro. Haleluya. Bongere haleluya. Ariko mbizingira muri iyi teme ivuga ngo nubwo dufite ibiduhanda bikomeye, mukomeze indangagaciro kugeza. Amen. Nubwo dufite ibishobora kuduhanda bitandukanye by'uburyo bwinshi, urasabwa gukomeza indangagaciro kugeza ku mwanya wawe wa nyuma ugataha ijuru. Haleluya. Amen. Karungu nagashurwe kaza gakunda kuba ahantu bakomeye, ahakabiri kakaba ahantu mu mishugi mu mahwa. Ariko nanone ngo umuyaga wahuha wagakubita kaza kagira gaca kaza gakubita aya mababi yako hano ku mahwa. Amahwa umakagahanda hato na hato. Muri byaririmbye ari ijambo rirabivuga ngo rimwe na rimwe amen. Amen. Rimwe na rimwe dusa ngaho dutereganwa tugakubitwa hirya no hino. Rimwe na rimwe ibyago bikaguteye, bikagutugiriza, bikakugora, bikakuremerera cyane. Ariko aravuga ngo ibyago ngo iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Amahwa arahanda, amahwa arakuziga, amahwa ntareka wisanzura, amahwa ntareka wumva ko woja mu mwitegeko. Araguhanda hato na hato. Ni ukuvuga ngo aya mahwa ahantu muhamagara. Amen. Amen. Sinzi nimba muza kumva ahantu mutumva mubwe ngo aho hantu basubiti, kuko ushobora kutazogaruka hano vuba cyangwa ukagaruka vuba ariko bikaza nyine ari mu bindi. Buri muntu agira ikigeragezo cye. Ikigeragezo nje ngira sico ugira, kandi umuntu azagaragazwa n'ibigeragezo cyangwa se sero na kariyere yiwe. Voilà impotent. Umuntu azagaragazwa
n'ibigeragezo bijanye na kariyere ye. Ni ukuvuga ngo Bishop hano ikigaragazo cya mbere kizomufurakinga kikamurasa kikamugaragaza kikamushumita kikamuroza hirya no hino ni ikigaragazo bita icyubahiro. Icyubahiro nadashobora kukishera, icyubahiro kisokugora kikunyohe wewe windani Bishop windani ashire ayoyoke ashire. None usanga Bishop hano inyuma kuriya bavuze ngo afite ibidotero ngo arashishe ari kuyawe nyani yaranyoshwe ari ku ngoyi. Nukuba muri ari amafa cyangwa riri yahwa ry'icyubahiro rikamugora rikomeye rikazana n'irindi hwa rya kabiri ryitwa gasuzuma. Nono akumva nta wundi muntu yokumva, akumva nta wundi muntu yokwakira, akumva nta wundi muntu, akumva ko ari mu birere. Nukuvuga ngo n'umuntu ukora Bwana Sfesa wose kuri n'ukubina agomba kwera imbuto igihe cyose. Aravuga ngo mutapua, haleluya, kongere haleluya. Uyu mutapua ngo ni igiti kinonose cyane, kigomba ngo uyu mutapua ni igiti kinonose cyane kandi kirekire cyane. Bizavuga ngo umukristo ngo ni imihana yibaswe mu mpinga z'imisozi. Iyo umuntu ngo aturutse kure cyane ngo azabashaho kumurangiza cyangwa kurangiza wa muhana, ni ukuvuga ngo ushobora kuba wicaye hano ariko network ubamo wowe n'Imana, Imana ikakuzamura ikagukorera publicité. Abantu bari muri Amerika bakaza bavuga ngo igasarani mu rusengero ngo aha haba umuntu, bakavuga ngo Nairobi haba umuntu. Mu babisho bose bakavuga ngo hariho bishop runaka, mu bapastori bakavuga ngo hariho pastor runaka. Tuwumva uyu mugabo ko afite indangagaciro ziwe, nuko ngo abandi bacuranzi bose n'abandi babaza ubunyine abo bose bazakora cyo kwiga bakavuga ngo ni umushahara. Iyo n'indangagaciro yawe uyu no kuba wowe uri ariko kandi muzamugeze ngiye nawe umugwi Isiraheli ni Isiraheli ariko murazo Bwana siyo sana duimani tuwahe haleluya kongere haleluya. Aravuga ngo icyo giti ni igiti ngo kiza kinonose cyane kandi ngo kirekire cyane. Biravuga ngo iyo umuyaga iyo uhushe ukaza nk'ibigeragezo, ubundi umuntu azahura n'imiyaga myinshi ariko ndaza kuvuga n'umuyaga ibiri. Nono ngo kizacunama cyane kubera kunuka kwacu ngo kikunama cyane umuyaga umukristo ntaza ingari. Hari amagambo agera kuri atanu aranga ingari kavuga biri. Baravuga ngo ingari ngwiri umukozeho ubu mubonye kandi ngo uje kumukiza ngo nta akamata wa wundi batangizanyije akavuga ngo niwe nashakaga. Ngo iyo ugiye kumukiza ngo niko kwa kundi umuntu azangara amwira muri misozi ngo arambura amaboko ngo atege umuyaga mu butambuka ngo ntibizokunda ngo ni kwingari neza. Aravuga ngo handi hakabiri ingari aravuga ngo nika kujya kwinzu ngo iva izitoro. Iyo bavuga inziva baba bavuze ahantu habiri, baba bavuga hano ku meza hano igihe cyo kurya, igihe cy'indya hano. Ni ukuvuga ngo hano hagomba kuba hariho indya yuzuye. Indya yuzuye hagomba kuba hariho inyama, hariho dodo, hariho iki nyuma hakabaho kawunga, hakabaho bijya binwe imineke ibiki bijya bintu byose, hakabaho kinywaji bijya bintu byose bikabika indyo yuzuye hano. Ikindi cya kabiri ngo umugore w'ingara aho uzi umubonera iyo akoranye n'umugabo ngo arasingiza umugabo yuzo kujya gutya ngo akaba ari bwo atangira kumubwira. None wa mugabo ntahage ngazo kujya agahaga ya nabi wa mugore amuki agahaga wa musohoka. Ahandi yango kabiri inziziva irabo niriya mucumbi yo mugiye kuryama
tuzi umugabo ntazajya nukuba gitara gisa n'ikiriho ibiheri azanye akavuga ijambo aryohereza wa mugabo akaba yorara gutya maso gaca mu gitondo adasinziriye ashiye gukora bitewe n'iki na rya jambo amubwiye. Ni kimwe n'uko umugabo yabwiye umugore muri we ngubu. Amen. Amen. Ariko ngo umukristo wananotse akazamuka azayunama iyo umuyaga uje ngo agaceceka akamenya ibyo asubiza akamenya ibyo avuga. Umunyabwenge kimuranga ni ukuvuga ijambo akarivugira mu gihe. Ndagarutse. Uyu mutapuwa ni igiti ngo kiba iriya mu ihoko iriya mu ishyamba. Amen. Mwumvikane. Ni igiti kiba iriya mu ihoko kandi ngo kirekire cyane gisumba ngo ibindi biti byose. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abakristo ngo nibirane. Gisumba ibindi biti byose. Nukuba umukristo iyo wabaye umukristo ukaba inshuti yawe cyangwa se inshuti y'Imana byanga bikunda ngo hazabaho ubusabane bwawe n'Imana. Hari ahantu nigeze kubitanga bivuga ngo iyo wabwize ubusabane bwawe n'Imana nukuvuga ngo Imana izayitegereza mu bwigo bwawe wowe ukitegereza Imana mu maso. Iyo witegereza Imana mu maso, iyo yitegereza mu bwigo yarangiza ikazana wewe wo mu bwigo ikamushira mu maso y'Imana. None akaba yishyira mu maso hayo. None wowe wireba ukabona ari we ukabona wewe. Kandi iyo ubonye wewe ngo itegeko ngo ubabona ngo ibintu bitagenda kuri wewe. Nukuvuga ngo umurongo w'Imana gituma iba yakuzanye wewe. Ibikuzanye ngo igukure kuri biriya bintu zose bidafatika ikugarura ku rufatiro. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Isisana wewe wagito wewe wamafuti wewe ugoye abantu muhana wewe ugoye abantu mikorari wewe utumva wewe utumvira wewe utuba wewe ugoye wewe ugoranye wewe ikazana wewe ikagushira mu maso ha none wewe wareba ukabona wewe wagito kababo n'ukuri kwiriye gusarima nyuma yaho none kangora kufatira kandi iyo wibonye mu Mana ukabona udakwiye zaka bikundu mu maso kufatira. Amen. 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 Abantu bazakigeraho icyo giti kizakigerwaho n'abantu batatu. Ngiye gusoza. Abantu ba mbere bakigeraho ngo ni abantu abadashi b'inzuki. Abadashi b'inzuki barya bagenda bakagenda bashaka inzuki iriya mu kibiri ngo bakinjirire nibo ngo bazabakigeraho bagasanga igiti cyabo ngo nibo bazakigeraho. Abandi bantu bakabiri ngo bazabakigeraho. Amen. Amen. Kwikize. Amen. Amen. Haleluya. Ngo ni abahizi bahiga impyisi. Abandi bantu bagatatu bakigeraho ngo ni abanyamasengero. Nako ngiye gutira Bibiliya ivuga ngo umunyamasengero ngo akwiye kuva mu masahani, akwiye kuva iwabo mu rugo, akwiye kuva iwabo mu Rwanda, akwiye kuva iwabo muri kamere, akwiye kuva iwabo mu Bushiru, akwiye kuva mu mahame akaza agahobera akinjira akagenda uko atera intambwe yegera cya giti niko agenda akizwa akagenda yaje kugera kuri cya giti akakigeraho byanga bikunda abohokeye Imana kandi Imana nayo imubohokeye. Nyuma yango bakaganira nukuvuga ngo wajyandu niho irangiza ivugi. Amen. Amen. Ikapatinde niho irangiza ivugi niho iranda murayumva sinzi niho iranda izivugira cyangwa se tuvuga ngo umusumeno niho imbaho basaturira noneho ngo barangiza harya noneho ngo iranda ngo ikabaza bya biti cyangwa se wa mukobwa haracyarimo amasuzyo haracyarimo wa mukobwa w'amafuti wa mukobwa w'ubwakari wa mukobwa w'ubugare wa mukobwa w'ubusambanyi wa mukobwa w'ubwinzi wa mukobwa w'ukorakora niwe noneho
iranda ryamara kumugeraho rikabaza ryasudo rigashira. Ryasudo iyo rimaze gushira noneho uyu mwubasi cyangwa uyu mubaji ariyo Kristo azazana rwa rubaho yatengeneje akaruhuza n'urundi rukavamo iyi meza igatangira akamaro. Nukuba uzagira akamaro mu Imana ari uko watinze iriya wahoreye. Sinzi bamwise. Amen. Bishop niyo gushobora niwoshoboka ukivuye iwanyu ukiri gusa. Ndiwononoka muka ndiwo gukora. Amen. Muka ndiwo gukora ndiwononoka ndibikunda. Ariko no mwotindiriya ukaza wavuye iriya. Iriya niyo bacomokera antene iriya bibera. Niri yifatira umurongo, niri yifatira icyerekezo. Nukuba umukristo mwiza ntahandi ava abiri. Umukristo mwiza ntahandi ava ku musaraba. Haleluya. Amen. Nukuba ngo wewe amahame yawe azabambwa akabambwa ku musaraba ukabohoka wamara kubohoka noneho ngo ukaza ugahamagara ukumva ukitaba mwito ukitaba umuhamagara wamara kwitaba ukaba ndaje mwami koresha ndaje mwami koresha. Nukuba muri cyo gihugu y'Abakristo batanga ibitekerezo mu rusengero kaza bakira abantu n'abandi bafite ibitekerezo byo kubaka pana gusenya bafite ibitekerezo byo kubaka bafite ibitekerezo byo gushigikira umurimo w'Imana. Kuba umurimo w'Imana si hano babuze si ni watu babuze si ni watu babuze uko umurimo w'Imana uri hose. Ikindi cya kabiri uko wewe uriyangaje gukora hose uri umukristo wa hose uruzi ko nyine ukunda umwungeri wanyu uko uyu mugabo yogenda nohitaka uyu mugabo yogenda nohitaka nogenda uyu yohitaka kuko umuntu wese ahageze ni umukozi w'Imana. Amen. Ni umukozi w'Imana. Nukuba ngo nta mwanya dufite wo kwica nabi hano ku isi. Niba twaje nivuga butumwa nukuba ngo ugomba gukoresha igihe ugomba kugira jalousie igihe ubayeho hano ugomba kuzuza inshingano wahawe kuzuza. Nukuba ngo aba bantu nibo bagera iriya kirafite iriya kutapa. Aravuga ngo bicaye mu gicucu cye bicaye mu gicucu cye nezerewe. Nukuba ngo hari abantu baruhijwe mu butayu. Hari intambwe 9 ziranga ubutayu. Imwe muri zo n'ukwitwa n'izuba rizariramburusa n'izuba rikatsa imitutu. Amen. Atuzi uzizura kiyi n'izuba y'ubunebwe. Kora papa y'ubunebwe ibitangaza ubunebwe buzaramburusa umuntu uzi gutora umwuka wera.
kwaka ngo bakiruka bakaja mu gicucu cy'abantu. Amen. Ngo bakugama bakabangwa ibaye neza. Amen. Nigihe umuntu musubize wenda bandi nigiye niruse bashimira imbabura yanze kwaka. Imbabura yanze kwaka. Imbabura yanze kwaka. No nkiruka ibyo mugabo kaba mukubonaga tabara abana sinzi ko bazogereje umugabo none ukagira Imana fasha ejo kugira ngo mutazoseba n'abana bamererwe neza. Uyu mugabo akamaye abrokora amafaranga $200 akamugenda uhahira abantu. Amen. Amen. Urugo rwanje ruba rugize gute? Ruba rugamye mu ishuri. Nigihe umuntu ahahira undi waba umushonje nawe agahaha, ni ukuvuga ngo ujya muntu abayuka bana ariyo mu ishuri. Mugira abantu bazavuga abantu mu gicucu zanyu. Hari umuntu uzavugama iwawe. Hari umuntu uzavugama iwawe. Haramukugama. Jambo rya kabiri ngo amatunda ariko nukuvuga ngo ya matunda azahera uko kwezi gutashe ngo buri muntu ngo azaza agatoto yagiye gusenga yiherereye arakoze arasoma bari anezere aje mu butaha atoto aje mu gitarama atoto aje mu iranguri atoto aje mu giterane atoto yihereye atoto aje mu mafungu atoto amatunda Bwana asifiwe sana. Kongere haleluya. Haleluya. Kongere haleluya. Iyo usomye kuva mu itani ukageza mu zabishuri harimo ibiryoshye kandi by'ingirakamaro kandi bitanga ubuzima. Amen. Yo, amen. Ni gute uzugira inzara yo mu buryo bwo mu mwuka muno huzuye ibyo kurya? Soma ibyanditswe wize ibyanditswe muri wowe, nyuma yaho uzamenya ubwo uhagarara kandi n'urugohe. Amen. Amasharimu karakunyeganyeza ariko muri ati komeza indangagaciro, komeza indangagaciro, indangagaciro we imbuto zikwiye abiha. Kuzi wa mwuka waje kuri Yesu umutinda birasobanura ngo kamubwe mu bice bibiri sobanura gusa yanuma yaje tuzavuga ngo ibaba rimwe ni impano, irindi baba bakavuga ngo ni imbuto. Ni ukuvuga ngo igihe ukoresha impano ariko nta mbuto wera uri umunyarukoni mu rugo, aha hanze usinda, aha hanze wiba, aha hanze uroga, aha hanze usambana, ni ukuvuga ngo nta mbuto wera ariko ukaba ufite impano runaka. Ni ukuvuga ngo iyo mpano Imana imusigaje kugira ngo izagushishe mu rubanza, izakubaza uko wayikiranutseho. Ni ukuvuga ngo uri casualty, ibaba ufite ibaba rimwe, uri ikimuga, tuye mu rusengero ukuri ikimuga. Ariko ibyiza ngo iyo ufite amababa yombi ngo uzuguruka ukabasha kuguruka, ukaguruka ukabasha kugera kure. Amen. Ndabivuze kuri ibintu bibiri. Biravuga ngo iri baba ry'impano ngo riyobowe cyangwa se ikirifunze nyina wazo ngo n'ubwenge. Iri baba ry'imbuto ngo ikirifunze nyina wazo ni urukundo. Amen. Twikirize haleluya. Ku musaraba Yesu ngo yabambwe
bamukubise imisumari, iriya misumari 3 bazabona uyu bamufasha umufata ku maguru. Birasobanura ibintu bine araho ndangiriza. Umukristo yabambanywe na Kristo, apfana nawe, azikanwa nawe, azukanwa nawe, kwicaranye nawe mu buryo bw'umwuka. Amen. Nukuvuga ngo umusumari w'iburyo urasobanura mu rukundo rwo kwiteka. Misiyo yamuzanye yayikoze rimwe risa nta revision aho sa gukora. Donc yarikoze rimwe risa. Nukuvuga ngo urukundo rwo kwiteka. Uw'ibumoso urasobanura ngo ni ubuntu bwo kwiteka. Hano ku maguru urasobanura uburyo bubiri. Biravuga ngo ni imbabazi z'iteka n'ubuntu bwe bw'iteka. Amen. Amen. Kandi ngo amaraso yari kwava hano ngo yari kwamanuka mu kikaso ngo mwana w'umuntu ndagukunda. 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 Amen. 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 Urumuge wa Kristo. Kandi umuge aza ko iyo bwabaga kugira ngo yisubiremo. Akitwararika akanga ibintu. Umugani ndaho gapfa kujyajya cyangwa ngo apfe kwikwiza bisheke mwana wagenda kwa umugeni cyangwa ngo yamafa gusa kwidodobeka amavuta n'ibintu yaciye muri dushe ntagize ute ngo yamafa kuza ngo atangira kwidoda agakumuka ndahagera akamuta amadesera. Umugeni azarangwa n'isuku. Nakwana nkurikije. Haleluya. Umugeni azarangwa n'isuku. Nukuba umukristo waje mu ijuru arangwa n'isuku. Yo mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo busanzwe. Umugeni arangwa n'isuku yo mu buryo bwo mu mwuka. Mu buryo bwo mu mwuka n'ukwihana. Bizavuga ngo mu ntambwe zine zigize gusenga, bizavuga ngo intambwe ya mbere n'ukwihana icyaho kibuze mu izina rikuru. Nukuba umukristo okuzura imbaraga z'umwuka wera utabanje kubomora kiriya gikuta cyose cy'imbaraga z'abadayimoni zikuziritsemo zibigumu. Nukuvuga ngo niba hari icyaha kikuziritsemo ni ngombwa kugikurana n'imizi. Kandi kugikurana n'imizi ni ukubikura ukababara kandi ugataka. Amen. Nuko imbaraga z'umwuka zigakunda zikaza. Izo bazavuga ngo ni imbaraga zitimbura. Imbaraga zitimbura. Urabona ngereza zitimbura izo. Umuntu yaba gutimbura akagira ibishito bini. Akagungika. Kumisha ubuhome kuma. Nukuvuga ngo izo mbaraga zigomba kuza zikaba muri wewe. Izo mbaraga zitara ntibikunda irihwa rizakubabaza. Ariko izo mbaraga nizikubamo irihwa rizaza rigukubiteho ntacyo bizomutwara. Ni amavuta y'isafari. Amen. Ni amavuta y'isafari. Nono ugiye gucuranga musoze bajya abantu basaze. Ugiye gucuranga kompanye. Jewe niyo nkunda papa. Urayizi urushobora. Uko bikuza n'umwuka. Zacuranga n'igisi yiwa. Amen. Haleluya. Kongere amen. Haleluya. Wewe Karungu. Wewe Mtapu. Wewe Karungu. Wewe Mtapu. Abantu ntibakakumenyere hano randaranda hanze. Uzo mukene azo gusangi. Kandi nagusangi azagusanga mu burangi bwose bw'akazi. Isa tuwenga bisa ukeya. Tuwenga bavuga.